Senin tüp ismin neşe gele? İnzile. 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 Mine bu jır bütünley. Mının karakteri şonda bu irkinlep keng lirический jır bu. Mında nerse kızlar söyleşip oturalar. Bibi Gayşe, Gül Gayşe falan değil. Üzülüp söyleşip oturalar. Mine sen mena şunu tasvirlap görseteli. Nindi gıybet söyleler malar. Көңілі бірдігі анекдот сөйлейлер ме? Нинди моторлықны көргенлер меңа шушыны рәхәтләндіріп сөйлеп бирәл меңа. Yaxşı Şamil abi. Hazır. Меңа гол сен таушын көрсетпе меңа. Айттым еш. Крепкий дыхание, мұнда қойдылар дыханиені айтарға. Пол голсы меңа жырла. Көлді yüzген аққыш білесің ме? Лашын көрсе, лашын кім ол? Ол бүркіт. Ол бүркітні көргеш, ол аққыш қорқып, сразу қомышлар арасына кіріп кейді. Міне меңа шуны ең бір тасвирла, шушыны. Вдруг yüzіп жүрген орыннан ол қорқып, бек тезгіне қомыш арасына кіріп кейді. Ақыш түгіл, аққыш. Икі К. Аққыш. А сен ақыш дейсің. Соединенных Штаты ол, ақыш. Мұнда ол түгіл. Міне шулай. Қазір бітіне екінші характер кетейі ме? Биләкім, сәр биләкім, сөбәр жат. Беми Гайша, Хамидел, секретный счет. Уже. Расширяй звук на хазар. Поуже. То звук на.
Üzülüp söyleşede. Süt kine yukarırak kal. Ben de şuna kureydim. Üzülüp. Звукны tutar içinde zaylarak mında. Şuna göre mında bileceğine u. Üzülüp bu tatarının onun sözünde şul kadar ağır ne var узкий звуклар. Гласный звук түгіл. Üzülüp сөйлеші. Тяжело говорить ол сөзіне. Ну, надо язык есть язык, хоть удмуртский, хоть чувашский, хоть это татарский. Надо петь чисто надо говорить слова. Шепотом. Звук на и кит, исчезнет.